Zdravo svima, moje ime je Božica i po zanimanju sam diplomirani ekonomista. Bavim se knjigovodstvom već 18 godina. Vlasnik sam računovodstvenog preduzeća Business Modus Team iz Kruševca. Za vas danas imam 3 savjeta. Ukoliko smatrate da plaćate prevelike iznose poreza i da to opterećuje vaše poslovanje, možete nas kontaktirati. Naš tim nudi adekvatna i zakonita rješenja za uštede poreza. Neka vaš porez bude naša briga. Kao drugo, bit ćemo vaša podrška i pouzdan partner na duge staze. Učinit ćemo da ova današnja nesigurna i nestabilna vremena ostanu iza nas. Kao treće, vaše potrebe su nama na prvom mestu. Sa nama možete opušteno i otvoreno razgovarati o svakom poslovnom problemu koji imate. Potrudit ćemo se da nađemo najbolje moguće rješenje za vas. Mi smo tu za vas. Ukoliko smatrate da vam je ovo bilo korisno, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije bez obaveza. Također možete zapratiti našu Facebook stranicu ili YouTube kanal za više korisnog sadržaja. Pozdrav!